Aký má žirafa krk? Dlhý. A kačička? Jaký. Áno, a v noci spínkáme, lebo je. Noc. A cez deň ideme do školy, lebo je? Deň, áno. A vodička je aká v zime? Vaneska, aká je Aká je vodička? Studená. A oheň? Aký je oheň? Horúci. A kde je kravička? Macko je kde? A kozička? Hore. A korytnačka je aká? Pomalá. A zajko je? Rýchly. Áno. A lišiak bol aký? Mokrý. Prečo? A lištička bola? Mala dážnik. A hrošik je aký? Tučný. A opička? Aká je opička? Povedz maminke, aká je opička. Štíhla. A sloník je aký? Vaneska, tu pôjdeme hore ku Evke. Ťažký. A myška je? Ľah? Vaneska, čo sa stalo s loďkou? Čo? Nepočujem. Potopila. A mačička? A čo má mačička? Koleso. Čau.